Kĩama gĩa KUP kĩrĩa kĩrakoragwo ngwatanĩro-inĩ ya Azimio rĩu nĩ gĩkĩranĩire ngirimiti na kũingĩra Kenya Kwanza. Mũnene wa kĩama kĩa KUP John Lonyangapuo augĩte kĩama kĩu kĩoete itua rĩu nĩ kuona atĩ mĩbango ya kĩama kĩu mĩingĩ nĩ ĩratwarana na mũtaratara wa Kenya Kwanza. By combining their strength and resources, the two sides aim to provide effective and comprehensive solutions to issues such as economic development and empowerment, healthcare, education, infrastructure, and social welfare. Tunakaribisha chama cha KUP na bado tutakaribisha vyama vingine ili tuweze kufanya kazi pamoja, tuamshe uchumi. Slogan yetu ni umoja ya watu ya Wakenya. Na tumeona mahali tulikuwa Azimio, safari yetu ilifika kikomo baada ya kumaliza hiyo elections ya juzi. Mwandĩki mũnene wa UDA Cleophas Malala oigĩte thirikari nĩ ĩrageria kũgũithia thogora wa mũtũrĩre na kwoguo Azimio nĩ ĩbatiĩ gũkorwo na wetereri. So ideally this formally sets the journey together, and this of course displays that Kenya Kwanza coalition is really spreading popularity like a bushfire across the country. So Wakenya wawe watulivu. Serikali inafanya juhudi ya kuhakikisha kwamba bei ya maisha imerudi chini. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Muthoni wa Mburu.